фурудгоҳи Туркманистон ба китоби Гиннес дароварда шуд. довталабони тоҷик минбаъд оиди шахсияти Раҳмон иншо менависанд. дар Русия мехоҳанд шумораи муҳоҷирони меҳнатиро ихтисор намоянд. дар Тоҷикистон кормандони милиса имом Хатибро барои тӯҳмат кардан нисбати сокини маҳаллӣ маҷбур намуданд. санаи 26 феврали соли ҷорӣ раисҷумҳури Туркманистон Қурбонгулӣ Бердимуҳаммедов дар маросими кушодашавии фурудгоҳи байналхалқӣ дар маркази маъмурии вилояти Лебапи Туркманобод иштирок варзид. дар маросими кушодашавии фурудгоҳи нав ҷойнишинони раиси Девони вазирон, роҳбарони сохторҳои мақомоти қудратӣ ва ҳифзи ҳуқуқ, вазорату идораҳо, намояндагони ташкилотҳои ҷамъиятӣ, васоити ахбори оммаи дохилӣ ва хориҷӣ, сафирони давлатҳои хориҷӣ дар Туркманистон, ҳокимони вилоятҳо ва шаҳри Ашқобод, инчунин аҳолии маҳаллӣ иштирок варзиданд. дар маъракаи мазкур меҳмонони хориҷӣ бо суханронӣ баромад намуданд. аз он ҷумла намояндаи китоби рекордҳои Гиннес технологӣ будани фурудгоҳи навро қайд намуд. хусусан нигоҳ аз боло ба терминали мусофиркашӣ ҷолиби диққат мебошад, зеро он бо шакли ахтар сохта шудааст. ба муносибати ин ба раиси хадамоти Туркман ҳавоёлларӣ сертификати китоби рекордҳои Гиннес супурда шуд, ки расман беҳамто будани тасвири меъмории терминали мусофиркашии фурудгоҳи Туркманободро тасдиқ менамояд. объектҳои нави фурудгоҳ ба масоҳати зиёда 600 гектар замин паҳн шудааст. бинои терминали мусофиркашӣ бошад 37,000 метри мураббаъро ташкил медиҳад. ёдрас мекунем, ки айни замон мардуми Туркманистон бо мушкилоти муҳими иқтисодӣ рӯбарӯ гаштааст. нарху навои маҳсулотҳои хӯрокворӣ бо суръати тез баланд шудаанд. дар миёнаҳои соли гузашта ҳукумат бо мақсади сарфакорӣ имтиёзҳое, ки дар истифода бурдани газ, қувваи барқ, оби нӯшокӣ ва ғайра вуҷуд дошт, бекор намуд. инчунин камчинии орд ва дигар маҳсулотҳои зарурӣ дида мешавад. вале режими Бердимуҳаммедов бошад ҷавобан ба ин чораҳои қатъӣ зиёдати ордро аз аҳолӣ мусодира намудан, маҳдуд намудани фурӯши орд ё ба таври қатъӣ бо талон фурӯхтани ордро ҷорӣ менамояд. аз довталабони тоҷик минбаъд навиштани эссе бо забони тоҷикӣ талаб карда мешавад. дар ин хусус корманди вазорати маориф ва илми Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. довталабон метавонанд аз 60 як мавзӯи ихтиёриро, ки аз ҷониби ҳайати вазорат муқаррар шудааст, интихоб намоянд, аз ҷумла пешвои миллат, ҳомии миллат ё ин ки мо пайравони пешвои миллат. дар рӯйхат мавзӯъҳои дигар низ ба монанди ман ориёиям ва аз ин фахр мекунам, либоси миллӣ рамзи маданияти миллист, ба танзим дарории расму оинҳо манфиат аст барои зиндагӣ. иттилоъ дод корманди вазорати маориф. таклифи навиштани эссе бо забони тоҷикӣ моҳи сентябри соли 2015 рӯзи дониш дар донишгоҳи шаҳри Кӯлоб аз ҷониби Эмомалӣ Раҳмон пешкаш карда шуд, ки ба ӯ расман мақоми асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат муқаррар карда шудааст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат ҳамчун бояд қайд намуд, ки чунин тағйиротҳо дар барномаҳои таҳсилотӣ, ки аз тарафи режими Раҳмон дароварда мешавад, бори аввалин нест. тағйиротҳои мазкур бо мақсади ҷорӣ намудани идеяҳои секуляристӣ дар зеҳнҳои насли наврас ва тарбия намудани ҷавонон бар рӯҳияи ватандӯстӣ, миллатпарастӣ ва шахспарастӣ дароварда мешавад. мардуми Тоҷикистон нисбати президенти худашон ҳамин тавр соли 2016 мансабдорони ба режим тобеъ буда ба хотири розӣ намудани раисҷумҳур аллакай дар баъзе донишгоҳҳои Тоҷикистон фанни нав бо номи Эмомалӣ Раҳмон меъмори давлати нави тоҷиконро ҷорӣ намуданд. аз соли 2017 шурӯъ намуда дар таҳсилгоҳҳои миёнаи умумӣ фанни нав бо номи Сарқонун дароварда шуд. инчунин мансабдорон ва дипломатҳои ояндаро ба омӯхтани фанни мактаби давлатдорӣ Эмомалӣ Раҳмон маҷбур менамоянд. ба ин хотир ки ман 10 ҷилди мақолаҳои роҳбари давлат
طبق اطلاع اینترفکس جانشین سروزیر روسیه اولگا گولودتس بیانات اظهار نموده است که شمارای مهاجران مهنتی را در بازار مهنتی اختصار باید کرد. حکومت عزم نموده است که با مرور زمان قوای کاری خارجی را محدود بسازد. با گفته گولودتس در سال 2015 شمارای مهاجرانی که در ساحه مسافرکشی کار و فعالیت می‌کردند از 50% به 28% و در ساحه تجارت از 25% به 15% کاهش یافته است. ماه نوامبر سال 2017 حکومت روسیه کواتا برای زیستن موقتی مهاجران را در سال 2018 به مقدار 90,360 اجازت مقرر نموده بود که این به 19,800 اجازت نسبت به سال گذشته کم می باشد. کمی پیش وزارت مهنت به مقدار 140,423 اجازت برای کار و فعالیت تکلیف کرده بود. این نسبت به سال 2017 20% کم می باشد. چطوری که رادیو آزادی اطلاع می دهد کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه رشت جمهوری تاجیکستان امام مسجد دهه یشم فتحالله نظریف را مجبور نمودند که مکتوبی مخصوص نوشته شده را که در آن گویا خدایارف با حرکت اسلامی سلفیه ارتباط دارد خبر داده شده است امضا نماید. جنیدالله خدایارف یکی از فعالترین استفاده برندگان سامانه اجتماعی فیسبوک سنه 22 ینوری سال جاری از طرف کارمندان میلیسا با عیب ارتباط داشتن به حرکت اسلامی سلفیه دستگیر کرده شد. عین زمان در سیزای ناحیه فردوسی شهر دوشنبه قرار دارد. نسبت خدایارف با قسم 2 ماده 307 کادکس جنایی جمهوری تاجیکستان اشتراک کردن در تشکیلات اکستریمیستی پرونده جنایی آغاز گردید. سنه 2 مارس در همصحبت با رادیو آزادی امام مسجد فتحالله نظریف ابراز نمود که 2 ماه پیش او را به شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه رشت دعوت نمودند. یکی از کارمندان میلیسا حکومت زوالفقار سعیدویچ مرا به اتاق درآورد. دیگر کارمند میلیسا باشد به طور دغلانه از من طلب نمود که بیانات را امضا گذارم. اگر امضایت را نگذاری خودت را در سلفیگی متهم کرده ریشت را میتراشیم و پشت پنجره روی میکنیم. به طور دغلانه تهدید نمود افسر میلیسا. من ترسیدم و راضی شدم در پایان بیانات امضای خود را گذارم. در حقیقت جنیدالله خدایارف به حرکت سلفیه ارتباطی ندارد و پیروی مذهب ابو حنیفه می باشد. من حاضرم که به خطای صادر کرده ام قائل شوم، گفت فتحالله نظریف. فرهاد خدایارف برادر جنیدالله در همصحبت با رادیو آزادی گفت که برادرش با حرکت سلفیه علاقه داشتنش را انکار میکند. چطوری که او میگوید جنیدالله در صحیفه سامانه فیسبوکی خود زود آیدی معماهای ناحیه رشت می نویست. در یکی از نشریه های او خاصتاً گفته شده است که در ناحیه رشت به قرار آمدند که با راه جمع آوری چهارمغز، خوچ، آهنپاره قرض کلان اجاره ادبیات های مکتبی را گردانند. خدایارف کارکنان انداز و دیرکتوری کانی محلی انگشت را تنقید می نمود. میگوید فرهاد خدایارف. یادرس میکنیم که تاجیکستان کشور یگانه می باشد که در آن حرکت اسلامی سلفیه در سطح دولتی ممنوع شده است. متخصصان میگویند که سلفیزم این سیستم نظرها یکی از مذهبها جریان در اسلام بوده. داخل نمودن این حرکت به صف حرکت های اسلامی که فعالیت سیاسی و ثقافی میبرند درست نیست. جاسر المسلمين في فلسطين وفي الشام وفي كل بلاد المسلمين ويصمتون